Zdravo svima, dobrodošli nazad na kanal Dobri recepti. Danas ćemo zajedno napraviti neodoljive krompir ćuftice, savršene kao prilog ili čak kao lagani obrok uz neki ukusan umak. Ajde da krenemo, pa ću vam otkriti par zanimljivih činjenica o krompiru i parmezanu koje će vas verovatno iznenaditi. Prvo, očistite i naseckajte 4 srednje krompira na kockice. Krompir sečemo na približno istu veličinu, jer će se na taj način sav krompir u isto vreme jednako skuvati. Da li ste znali da je krompir jedan od najvažnijih izvora ugljenih hidrata i da se u istoriji smatrao zemljanim zlatom? Napišite u komentarima kako vi najviše volite da pripremate krompir. Prelijte naseckane krompire vodom, dodajte malo soli i kuvajte na srednjoj vatri dok krompir ne omekša. Kada je krompir skuvan, procedite vodu, posolite još malo, dodajte 2 kašike maslaca i izgnječite ga u fin, glatki pire. Kada se pire malo prohladi, razbijte jedno jaje u njega i sve dobro umutite. Naseckajte jednu vezu svežeg peršuna i ubacite u krompir i promešajte, ili jednu kašiku suvog ako trenutno nemate svežeg peršuna. Zatim ubacite malo soli i bibera, pola kašičice suvog belog luka i pola kašičice slatke crvene aleve paprike. Na kraju dodajte 50 g rendanog parmezana i sve lepo sjedinite. Ako vam se sviđa ovaj recept, kliknite like i pretplatite se na kanal. Hvala vam na podršci. Sada od dobijene smese oblikujte loptice veličine malo veće od loptice za stoni tenis. Pripremite 3 tanjira ili 3 posude i u prvoj posudi razbite 2 jaja. Malo posolite i umutite ih viljuškom. U drugom tanjiru sipajte malo brašna. U trećem tanjiru sipajte hlebne prezle. Sada svaku ćufticu uvaljajte redom. Prvo u brašno, zatim u umućeno jaje, pa na kraju u prezle. Ovo će biti odlične ćuftice. Na tiganju zagrejte malo maslaca ili maslinovog ulja. Pre nego što stavite ćuftice na tiganj, malo ih pritisnite rukom. Ovako će se ravnomernije ispržiti i u sredini. Pržite ih na srednjoj vatri par minuta sa svake strane dok ne dobiju zlatno smeđu boju. Ove ukusne ćuftice možete poslužiti kao prilog uz omiljeni umak ili kao samostalni obrok. Siguran sam da ćete osmisliti sjajne kombinacije. Pa ostavite svoje predloge u komentarima. Hvala vam što ste kuvali sa mnom danas. Ako vam se ovaj recept dopao, obavezno lajkujte video, pretplatite se na kanal i podelite svoje utiske u komentarima. Vidimo se uskoro sa još jednim ukusnim receptom. Pozdrav!